Oke, sekarang suasana pelutrian ini teman-teman. Bahasa. Keseruan ini ya. Enggak. Bu, selain noro anu, hari noro anu deh guys. Oh ngerap. Kon lagi kata dulu. Di sesi pertama nikah Haji Noni. Haji Noni. Udah langsung nomor 3. Hajar bos nomor 3. Hajar bos nomor 3. Saterusipun Hajib Mandi. Mas Cip. Oke. Wang Lewo. Wang Lewung. Saterusipun KL Genteng. Boh. KL Genteng mana? Nomor sangat guys. Lekolek. Mari. Saterusipun Haji Edi. Saterusipun Haji Ahmadi Torjun. Bu, masjid juga.
Aduh. Nomor 11. Nyaman ah. Baju gunakan. Undi. Joyo. Joyo. Haji Aulia Rahman. Terus Joyo apa berarti? Saterusipun Haji Sugi. Nyaman katun. Saterusipun Pak Ong Ompen. Belas. Nomor? Bu. Saterusipun Haji Baiti. Mbak Bedi. Apa nyaman ah? Saterusipun KL Nyapar. Toleto. Meta malam. Pemilih Iqbal Faruk. Saterusipun KL Tambak Sari. Saterusipun KL Paledaja. Kepala Desa Paleh. Pak. Nyaman ah? Singa Muda. Saterusipun Haji Hari Sepudi. Hah? Baby Tom dulu kak. Nomor berapa Bulbi, guys? Nomor berapa Ibu? Setengah ekor. Saterusipun Haji Uyung. Haji Uyung balik kok nek. Balik.
Saterusipun Durrahman. Dik, Rahman. Oh, jadi. Abdurrahman Cera nih kak. Oh, Mengajar ke anak. Om Abdurrahman. Pak Sun yang ngambil. Salekor. Sapu jagat. Om Abdurrahman ya. Saterusipun Abah Thohir. Batohir. Deng 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 deng. 20. 20. Kirti. Saterusipun Haji Supandi Manding. Abid. Abid sih buka. Saterusipun Sehi Manding. Saterusipun Akbar. Akbar. Buh, 6 ekor. Saterusipun Haji Rosi. Orang boleh. Saterusipun KL Torjun. Buh. Setel balap. Pending kunyit. Pending mari kita mau doa. Bro, pelaki buru setel balap bro. Bro, kena. Saterusipun KL Pijorok. Nama enggak? No. Bisa mau tekan, kalau mau tekan. Ya, ya. Kita dari ya. Kain makan. Pak orang lah, pitong dulu. Saterusipun Se Kodai.
Di untuk gulpe pon lastare kare Kip dua gelap. Ada lah. Mari yang kalau topeng lah. bolse hitong dulu. Bersinan gini. Boleh. Sorry guys. Tuan. Yang mana? Saterusipun Haji Zola. Ada udah betul lah. Batalion 46. Saterusipun Haji Mansuri. Boh. Joko Meleng. Saterusipun Haji Rosi. Saterusipun Haji Mujahid.
ya. Upload tuh. Saterusipun Haji Sahid. Haji. Upload tuh. Ah, ada apa? Kalau bener, Ah. Si kedua. tak tahu. Apa kan? Hah? Yang mana? Upload dulu. Yang mana? Anak cantik. Pak Pulau Teluk. Belum. Anak cantik. Awak nak seperti ini. Nyaman kedengan dia. Saterusipun Haji Sahrul Manding. Oke, kabos. Ada jo. Saterusipun Cip Manding. Nomor berapa pagi berbus di wangi? Satu. Patu. Saterusipun Sugi Rahman. Saterusipun Haji Suhat. Saterusipun Haji Mahrus. Terakhir nikah kosong. Jadi isi nikah berdesima burung taritan Surahman. Pola segala taman niki ongke kasih pakon duduk kompong badan nomor kosong. Iya, atau nih. Se Andi minat se masuk kan se seri Galatama se 16. Pak Pulau dua. Yang mana? Ya. Raymond Sakti. Namanya berapa, Mas? Preman Sakti. Benda apa kena? Pak Pulau dua ibu. Tahu? Derem pun. Berapa? Tanah nyaman bisa. Minta betok tuh. Adalah perintah dari Ya guys, utang Caca Surya. Oke ya teman-teman. Terima kasih. Itulah Pulau Trian.
Bupati Kap Sumenep di rumah kediaman Ancaman Marino, Kepala Desa Kirno. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta Jadi ikuti. nikah pada seri Galatama karena banyak nomor cetak Milo. Nikah tertampung dalam satu pool seri Galatama ngalah 16. Coba nikah terin maju ke seri Mahkamah Belum. Nikah jadi untuk seri Galatama nikah tetap hadiah iPhone sabeda motor 2. Ya, mulai dia bang. Ada seri Galatama, guys. Saya Galatama kawin, kacing kasih selawin, Galatama Nabi Tong. Jadi seri Galatama nikah Yang Sobora Kak Mote. Jadi nikah tertampung karena banyak pendaftar setak melonomat. Akhirnya dan kaulah minta persetujuan sekjen pakar sekira pusat ASEAN apabila ampun ya diri. Jadi dengan jabatan cuma saseri kan ASEAN. Memang tak ganggu kan sepak bola belum. Hah? Apa? 16. Iya, 12. Oh, benda-benda patek. Di untuk seri Galatama Haji Rudi. Cetung nek. Sadi cetung. Cetung berarti berapa? Berarti terakhir Cibitektu. Oh ya. Duan. Kak Haji Taretan Kiai Haji Mote. Saya dari Sampang. Hah? Haji Mote lebih. Belas turun lagi ya, boleh ada. Ini Asmara. Asmara. Gajah-gajah, guys. Satro Sepon KL Kecer Desok.
Mereka ada bagi. Boleh lah. Ayo lanjut. Nomor berapa aja Mas ya? Sandra Sepon KL Rompuh KL Rompuh Sandra Sepon KL Aing Merah Enggak lah, tak mau. Sandra Sepon Tahe Desok Sandra Sepon Ardi Buh. Hah? Masa? Tunjuk nggak? Saya temu. Ya saya tanya. Berapa kena? Sandra Sepon Dian Buh, lah berdenak bahasa Lawi. Sandra Sepon Behzat Berapa kena? Terus KL Rompuh Bun.
Anjal. Oke ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Karapan Sapi Madura. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.